ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯣꯜꯂꯕꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯅꯩꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇꯤ What is meant by that we are not under the law but under grace? ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯊꯧꯖꯥꯟꯒꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯧꯖꯥꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯔꯊ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗꯒꯤ ꯊꯤꯗꯣꯛꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯁꯤ꯫ ꯁꯔꯒ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯕꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯏꯄꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯖꯥꯟꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯄꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯧꯖꯥꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯔꯊ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯇꯣꯜꯂꯕ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯄꯤꯅꯤ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯕꯣꯔ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯅꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ, ꯑꯃꯦꯟ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯔꯣꯃꯥꯟ 6:14 ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ For sin shall have no dominion over you, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯥꯞꯅ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯥꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯇꯁꯅꯨ꯫ For ye are not under law but under grace, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯧꯖꯥꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯂꯣ ꯑꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ John 14:15ꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏ, ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯎ꯫ 1 John 5:3ꯗꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ, For this is the love of God that we keep his commandment. ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯥꯊꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅꯤ꯫ And his commandments are not grievous. ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯥꯊꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯎꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯥꯊꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯎꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯎꯠꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ? ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯂꯣ ꯑꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯊꯧꯖꯥꯟ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯖꯥꯟꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯎꯠꯀꯅꯤ? ꯌꯥꯊꯪ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ? ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯍꯪꯖꯁꯤ꯫ ꯃꯊꯪꯗ Matthew 19:17ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯁꯤ꯫ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯨꯂꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯈꯨꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯪꯕꯅꯤ, ꯑꯔꯥꯡ ꯈꯨꯕꯝ ꯀꯔꯝꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ꯫ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯍꯥꯏ, ꯅꯪꯅ ꯑꯔꯥꯡ ꯈꯨꯕꯝ ꯐꯪꯅꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯎ꯫ Revelation 22:14ꯗꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ꯫ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯚꯔꯖꯟꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯔꯥꯟꯅꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ, ꯀꯤꯡ ꯖꯦꯝꯁ ꯚꯔꯁꯟꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ, ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯉꯥꯛꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯏꯐꯕꯅꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯎꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯍꯛ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫ ꯁꯍꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯒꯦꯠ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯍꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯏꯗꯀꯤ ꯑꯦꯞꯇ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯅꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯇꯩ ꯚꯔꯖꯟꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ, ꯌꯥꯊꯪ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯆꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯤꯡ ꯖꯦꯝꯁ ꯚꯔꯁꯟꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤꯅꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯥꯡ ꯈꯨꯕꯝ ꯐꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯒ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ꯫ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯃꯆꯤꯟꯃꯛꯇꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯥꯡ ꯈꯨꯕꯝ ꯐꯪꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯉꯥꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯊꯪ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯊꯪ ꯉꯥꯛꯄ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯥꯡ ꯈꯨꯕꯝ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯕꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯥ꯫ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ, ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯄꯥꯞ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ 1 John 3:4ꯗ ꯍꯥꯏ꯫ ꯑꯩ ꯂꯥꯁ ꯄꯥꯔꯠꯇꯣ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯖꯥꯊꯪꯁꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯥꯞ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯖꯥꯊꯪ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯖꯥꯊꯪ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯊꯪ 10, ꯌꯥꯊꯪ 10 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯥꯞꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯥꯊꯪ 10 ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ, ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯏꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯥꯞ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯞꯀ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯖꯥꯊꯪꯒ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯌꯦꯟꯖꯥꯊꯪ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯄꯥꯞ ꯂꯩꯇꯦ ꯄꯥꯞ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯋꯥꯌꯦꯟꯖꯥꯊꯪ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯋꯥꯌꯦꯟꯖꯥꯊꯪꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝꯈꯛ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯪꯁꯟ ꯋꯥꯌꯦꯟꯖꯥꯊꯪꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯄꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯤꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯥꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗ ꯂꯣ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯑꯁ ꯗ ꯁꯤꯅꯔ ꯇꯨ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯗꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧꯗꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯊꯧꯗꯤ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯗꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯥꯟ ꯁꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯊꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯔꯣꯃꯟ 6:23ꯗ ꯍꯥꯏ For the wages of sin is death. ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯑꯇꯧꯃꯟꯗꯤ ꯑꯁꯤꯕꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯁꯤꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯌꯦꯟꯖꯥꯊꯪ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦ ꯋꯥꯌꯦꯟꯖꯥꯊꯪ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥꯌꯦꯟꯖꯥꯊꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁ 5:18ꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏ Therefore ꯃꯔꯝꯗꯨꯅ as by the offense of one ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯕꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯃꯔꯥꯟꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ judgment came upon all men to condemnation ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯁꯤꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯥꯝꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯄꯥꯔꯠꯇ ꯂꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯥꯔꯒꯨꯝꯁꯤ ꯏꯁꯅꯥꯎꯁꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯣꯟ 3:17ꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯅ For God sent not his son into the world to condemn the world ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯔꯥꯟ ꯁꯤꯅꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ but adubu that the world through him might be saved mahaki mapana malem prithibhi ase kanbiningai gi damak lakmani hai karigi damak prabhu jesu krishna masamana masi haribje ai di thaingpan prithibhi asibu maran siba lakte hari sigi arthadi karino maramdi hana ikhoje maran sikreba adamna pap tawbuduna maram dun ikhoje sisnu haina maran sikreba nang aina su pap tawbuduna maram oiduna madugi dandi oina ikhoi sisnu haina ishorgi waenda ishorgi bisada masi sisnu haina rai takreba adugi rai ado madu prabhu jesu kristna mutalaga ikhoi bu kanbiningai gi tambak lakpani haibse masina logi ahanba mathau lona masibu thugairiba khudimak anishuba sisnu haina maran siba se masina mahaki ahanba mathau ni anishuba mathau mu ikhoni yengmina se the law points out our sin law haibsina nang aingonda lairiba pabado tai law na nang aigi pabado khangalle haibne Romans 3:20 gi last part hai sidako last part khak page for the by the law is the knowledge of sin law gi mapana aikoi da pap ase khangalle haibne Romans 7:7 tinda so sumna hai aikoi na kari haisra law haibse papla hai God forbid ishona yade No, I had not known sin but by the law. Aina law gi mapan natana aina law aina pap haibse khangde haibni masida hai masida ai samjanjarage masina hairibidi aikhoina law haibse leirambana maram oiduna aikhoi pap haibse khangibni adubu law haibse di pap nate haibni adu haibni masima aikhoina kawgum si sinausang munna aina pakraba tection khoina hanjanana paraga prarthana taruga leibiu aduga homsuba maram ama yengsi law na ikhoibu wayan gani haibni the law will judge us tayangpan prithibi da lakraba mipum khudima law na wayan gani James 2:12 ta asuna hai so speaki asumna ngangu so do nang ngangba gumna tawsu taw as that shall be judged by the law of liberty ning tambagi law aduna ikhoibu wayan gadaba maramna khoina ngangsu ngang tawsu taw na zon hai masin haibdi malem prithibi da lakraba mipum khudima ase ishogi law na wayan gani masini law gi function ahum ase hairiba law gi function ahum ase akhoina khangre masigi manganda akhoina Romans 6:14 gi artha je karino haibase akhoi mu yengsi aduga ai 6 gi 14-15 je pamina se aina 14 je buti artha halarwege 15 de alage sida ko for shall not have dominion over you for ye are not under the law but under grace nang law gi makhada leiba nate thaujan gi makhada leibani 15 je akhoi na paba darka what then adu oirabdi kari salvation akhoi pap tawgadra because we are not under the law akhoi law gi makhada leitrabani na akhoi pap tawgadra but under grace thaujan gi makhada leire akhoi law gi makhada leitre akhoi pap tawgadra hai
ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏ God forbid ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯂꯣꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯤꯇꯨ ꯃꯤꯋꯥ ꯂꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯗ ꯊꯤꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯂꯣꯟ ꯇꯦꯟ ꯀꯃꯥꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯖꯥꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯊꯧꯖꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯂꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯣꯜ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯗꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯥ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯣꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯔꯥꯟ ꯁꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯗꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯥꯏ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜꯗ ꯔꯥꯏ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯨꯊꯠꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯧꯖꯥꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯊꯠꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯦ Galatians 3:10-22-23 parsi for as many as are of the works of the law are under the curse law ki thabak tawba makhai se masi sirapni law haibje ceremonial ju lay adu moral law do ina khoi apply tawji for it is written asumna ikhre curse is everyone that continue not in all things which are written in the book of the law to do them law na wayan ja thangda ikhiba adu gi matung ina sattaba makhai do Shira phangabani hai polna haibse madi lo thugaiba mi ado shira phanghe haibani masina haidabse masini aduga aikoina lo se ngakpa ngamdera tardi masi aikoina sap adugi makhada lay ana asumna pale adu verse 22 da yengche but the scripture had concluded all understand bible na hai mi khudima pap tore that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe adubu thajaba mising aduda प्रभु जीशु ख्रिस्ट की थाजब अदुगी वासक तो फंगनिंगाई की दमक है verse 23 दे यामरोय before faith come थाजब अदु लाक्टिंग ममांगदा faith आबदि Jesus before Jesus incarnate प्रभु जीशु ख्रिस्ट ना मालम पृथ्वी दा पोक्त्रिंगाई की ममांगदा we are kept under the law अखोई law की मखाद अखोई जे prison ओइना अखोई थमख्रे हाबदि law ना अखोई जे मरान सिदुना अखोई जे बंदी ओइना फजनदुना अखोई थमख्रे हाबनि set up unto the fact we should afterward be revealed tungda phongdo pigida thaja bhaibdi tungda lakada ba prabhu jesu christ lakti phawbdi ko masina ma ki makhada ekhoi je maran siduna ekhoi je bandi oina thamkhre haina verse 23 da amu hai amu yengsi sinausa verse Galatians 4:5 ta amu yengsi while the fullness of time come matang matam charaba matam da God sent for his son shona ma ki masanu padu tharaki made of a woman made under the sun hari logi makhada nupi amagi matung ina mahak pokhre hamni nupi amagi matung ina nupi gi matung ina ma senbi kramni hadi tang panda la phmi kuning je nupi gi mapanda la khadabni hairiba lo du gi mapa matung ina prabhu jesu christ je thare kari gi damak tharak puno habje verse 5 na yamna mayek sange to redeem them that are under the logi makhada leba missing ado convening gi damak that we might receive the adoption of son akhoi ishor gi masas akoina khoigi ishor gi masas sing jokhat piba do phangningai gi damak hamni masida verse 5 to redeem them that are under the law haidi law gi makhada leiba habdi law na sira pi khraba khudingmak adubu law na sisano haina yathang pi khraba akhoi khudingma ase conveningai ki damak prabhu jisu christ na lakpani sinausa masi aikoina masidagi khange aduga verse Galatians 3:13 masida yama chine Christ had redeemed us from the curse of the law Christana aikoibu logi shirap habadi lona aikoibu andi shuba sisnu haina rai taba atudagi prabhu jesu christna aikoibu kanbikre being made a curse for us aikoigi damak mahangda shirap oibiki hadi aikoina phangadaba maral ado lona aikoi sisnu haiba maral ado prabhu jesu christa masamana lobiki for it is written asumna ikre curse is everyone that hang on a tree haidi uda haibdi cross ta pangting duna sirba ma do sira phangabni haibni romance ki matamda daku amabu pap tawba mi amabu phattaba criminal amabu cross ta pangting duna haleba dandi gi adumai tawduna isnausa prabhu jesu christna tang panda lakpaje lona ikoibu sisnai na maran sibado madugi ishordi madugi maran siba madugi phangbam pibam thokpa dandi do pi dringai di ishona ikoibu justify tawba ngamdeba adugi damo prabhu jesu christna tang panda lae
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯣꯜꯂꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯒꯗꯕ ꯑꯗꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯁꯔꯒꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯗꯟꯗꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯨ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯉꯣꯟꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯄꯤꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯊꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯊꯝꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯗꯟꯗꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯣ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯤꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯥꯟ ꯁꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯔꯒ ꯂꯣ ꯉꯥꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯐꯪꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯐꯪꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯔꯥ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯊꯧꯖꯥꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯗꯤ ꯂꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯔꯥꯟ ꯁꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯧꯖꯥꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯖꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯤꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯦꯛꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯩꯅꯒꯤꯁꯤ ꯂꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯦꯀꯣ ꯂꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁ 3:20ꯗ therefore by the least of the law there shall no flesh be justified in his sight aduna ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯡꯗ ꯂꯣꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯣ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯨꯝꯍꯟꯕꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯨꯕꯝ ꯐꯪꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ 28 ꯇꯪ ꯍꯥꯏ therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯒꯤ ꯏꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯁꯦ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯆꯨꯝꯍꯟꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯁꯦꯔꯥꯟ ꯇꯨꯔꯥꯟꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯗꯤ ꯂꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑ ꯁꯤꯕꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯤꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣ ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯥꯞ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯖꯥꯊꯪ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯄꯨꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯁꯨꯝꯍꯟꯕꯤꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣ ꯉꯥꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯦꯛꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯒꯦꯂꯦꯁꯤꯌꯟꯁ 3:11ꯗꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ that no man is justified by the law in the sight of God ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯖꯥꯊꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯀꯅꯥꯝꯇꯕꯨ ꯆꯨꯝꯍꯟꯕꯤꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯨꯕꯝ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯦ for it is evident for the just shall live by faith ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯍꯤꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯂꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯀꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕు ꯃꯔꯥꯟ ꯁꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯋꯥꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞꯇꯒꯤ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯗꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅꯤ then who save us and by how kamaina ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯗꯤ ꯂꯧꯖꯔꯣꯏ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ Ephesians 2ꯒꯤ 8 ꯍꯥꯏ for by grace are ye saved through faith ꯊꯧꯖꯥꯟꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯊꯧꯖꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ not of yourself that not of yourself ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ it is the gift of God ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ Ephesians 1:7ꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯨꯕꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯕꯅꯤ ꯄꯥꯞ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯖꯥꯟ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕꯗꯨ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯄꯥꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯟ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯨꯕꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞꯇꯒꯤ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯉꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯥ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯟꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯊꯧꯖꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯗ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯊꯧꯖꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯖꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯖꯥꯟꯅ ꯊꯥꯖꯕꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯗꯨꯅ ꯊꯧꯖꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯖꯥꯊꯪ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦ Romans 5:20ꯗ ꯍꯥꯏ moreover the law enter ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯖꯥꯊꯪ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯈꯩ that the offense might abound
wayan jathang haibsina marang kaina leiriba makai lakliba makai aikhoigi pabase marang kaina leigini haibni. But where sin abounded thoujan pa haibse marang kaina leiba matamda grace did much more abound thoujan haibsu marang kaina lei hai. Amuk yengche Romans 6 ki 1-2 da aikhoina what shall we say then aikhoi kari haigini shall we continue in sin aikhoi pa tawsira that grace may abound thoujan to marang kaina phangningai gidama to the God forbid shone yade masidagi haibadi aikhoina thoujana aikhoi bu kanbi kre hai taragadi chinausa kanago mi sing kanago makharana hai kanago ma isogi wapau sandokpa mi sing hai thoujana aikhoi bu kanbi kre aduna aikhoi logi darka laitre lo haibse aikhoi punsida darka laitre thoujana Prabhu Jesu Christ ngonda thajabagi mangonda ngajaduna laikhrabnina aikhoina pap tawrusu yai hai adubu Bible na takpide aikhoi thoujan to marang kaina ngai pap tawsira haibni masigi atharit aikhoina pap marang kaina leiba mafamda thoujan marang kaina lei haibagi atha karino masigi athadi Hebrew 7:25 aikhoina paba matamda khangani haibadi ishon aikhoi bu to the uttermost haibni he is able to save them to the uttermost haibagi athadi aije mi lak ama halasu mi lising ama halasu aije mi tayong pan gi mamang aije kwaidigi phattaba mini hairasu aije ishona kanbibanga tayong pan bi anda kanbibanga amroidaba ni hairasu ishogi mafam dadi kanbiba ngamloidaba mi amatale kwaidigi phattaba papi adu phawa Prabhu Jesu Christ gi thawjana kanbiba ngami haibasneba aduna pap asu koina asuke matik chawba pap taru jingjogna asauba pap tawba taragasu ishogi thawjana adugumba jingjogna sawraba pap ado aikhoigi punsidagi lokthokpa adu manganbagi thawjana do madutagi kanbiningai thawjana do Christada lei haibani aduna haibadi aduga Paul azu haibni adui tade adu maina ishona khoi kanbiba ngame hai taragasu khoina papje hanjin tawjira haibni madu ishona yade khoina pap hanjin tawbaje ishona yade haibni Romans 3 ki 31 ta amu yengse thajabe mapan aikhoina Prabhu Jesu Christ ngona thajare thawjan da ngajare hairagadi aikhoina loje mangan ba yabra amu Paul masamana haijabene mase kanaw mina masi hekta langthoi ko aduga ngasai Romans 6 ki 14 da loikre aduga Romans 3 ki 28 ta loikre masi aikhoina tawroidabani sida loina Bible je aikhoina compare tawro yengba darkar lai sida 31 hai do we then make void the Lord through faith thajabagi mapana Christa da thajabagi mapana aikhoina lo se ishogi wain ya thang ten tara se karisu laitaboino ana ohelasra haibni God forbid ishona yade ye we establish the law aikhoina law se semani hai masi ko masi aikhoina khangmani adugu masidi aduga James 2:17 even so fat it had no work is that being alone thajabani haju aina Prabhu Jesu Christ ngonda thajai haragasu masi thabangna utragadi hairiba wayna thang ase ngakpagi mapana ai Prabhu Jesu Christ ngon thajai ai ishobu nungsi habse ishogi wayna thang ngakpagi mapana utragadi aingonda lairiba thajabado asiba thajabani hai sinamsa aikhoi punsida loje darka laitre ai taragadi yengo aikhoi malam prithvi asida aikhoina natural world dagi aikhoina hujik lairiba prithvi asida lairiba khuding mose lo yaudana laiba ngambraba aikoi hujik lairiba aikoi isama lairiba se gravitational law gi makhada aikhoina lairibni numit tha thawam sak lairiba khuding mose law gi makhada lairibni aikhoina po thaba nungju nungsa lairiba khuding mose natural law gi makhada lairibni aduga yengo tang panda suki mati yam kharba laibak sing asida lo yaudana wayenba sarkar ama lairagadi magi lo haibase lei adu ishor ju mahaki sarkar leine hairiba ishorgi sarkar asigi lo di magi constitution di kaino 10 commandment aduna aikhoigi punsida 10 commandment darkar leite Prabhu Jesu Christ ngonda thajabagi mapana lo ngakpa darkar leitre habse masidi yamna darkar yamna lanbani adudi aikhoi mu yengche does the Bible teach us to keep the law 100% aikhoi mi je chama lo ngakadabani haina Bible na takpibra haibase aikhoni yengchi kanaum khran hai aikhoi loje yam phai adu loje chama ngakadabani adu ngak pangamdragadi aikhoi mapung phade ana asum hai hoi chumme adu bo aikhoni yengchi Bible gi matung ne yengchi apik lo haibasna apik padagina hoi bhap taba angang degina ahan phawbo masina loina masigi makhada wayan thauda ga doribani James 4:17 da hai to him that knoweth to do good and do it not to him it is sin afaba che karino haina khangnaga indaba taragadi papni hai masina habidi aikoina afaba je
खंगद्रबा अखोइना इंद्रबा पाप लेते हैबनी अखोइना खंगना तौद्रगदी पाप ले हैबनी अखोइना जॉन 9 की 41 दा मुहाय जीसस सेड अनटू देम प्रभु यीशु कृष्ण मकोइदे हाय if you were blind nakoi mit tangnam bataragdi you should have no sin nakoi paap lerangadamni but now ye say we see therefore your sin remain habdi mit tanglam lagadi nakoi paap lor habdi akoina khanglam dragadi akoina uram dragadi paap habse karino isho yathang habse karino habse akoina khanglam dragadi paap leiro moidabani adubu khangba maramna paap se lei habni Acts 17 ki 30 da jo hai akoina khangdaba matamda ishona mit khumjanbi adubu hawjiti mipung mapang khudingda leiba mi khuding buche pungning hongo ana yathang pi masidegi akoina pakhraba bible ki text asidegi akoi khange ai khoi ki ishodi yamna meaning si chawbe ishoni snausa aina khangbudu gi matungina inba matamda aije mapung phai aije sama lo ngakuni aina yathang tara asi manungda amakatang khangaba mapul amadu khangdraba ai aduga khangniba amadu aina inba matamda aije ishogi mengda 100% lo ngai haina ishona ibu yabi adu aije sama mapung phana phai habse yabi aduga aina manga khangadi manga ma ingadabni indraba manga khangaga mari khak laba mapung phade aina tara se khangaba tara ma ingadabni madu indaba tara de aije mapung phade 99% aina khangadi 99% ingadabni 10% khangagadi 10% ingadabni habse bible na ikode pi maramdi apik angang amaga koi ahal amaga khangbagi changchi ekhona manade ekhona sargada chala phawda isoi yathang tara asigi maramda ekhona lomba naidabane lomba naidabam phawda ekhona thiba matamda ekhona khangmung ngamaroidamni adubu nang engonda isona thaujan bor pibibigi matungina bible ekhoida khangan gibagi matungina sang adugi matungina ekhoina khangba adugi matungina ekhoina satkadabni adu aitade ekhoje samda sama mapung phaba do kawi aduga aije 1% khangaga 1% ka khangalaga leigini habdi yade aina 10 commandment asigi manungda amaka khangaba amadu illa salaba adui matungda ishon ani shuba yathang adu am khangangini asmai tawduna ekhoina lairik tambagum chapane aina class 1 kare 1 kaba matanda khange pekhadro matanda mai pae ma pa matanda class 2 kai adumaina ekhoigi punsida adum ekhoigi punsida adum sakadamni aduna ekhoigi ishod yamna minungsi chaw ishoni samada samama shogi wain yathangda ibikirba kuding ase amata chithadana ekhoina ngakadamni haiba leite adubu ekhoina ishordagi darka leibidi sa aina khangbagi chang ado adugi matungna aina khangjab adugi matungna isho ilu adoi tardi sama mapung phai habsini ekhoi aroibada chalase how is the law fulfilled ekhoigi punsida law se karam ngakani habse ekhoina khaitang yengmina si ko ichnapsa Romans 13 gi 8 to 10 akhoi fadana pabiu masdai aitai ekhoi nungsibana tana ekhoi kanada sulaman ton ganu mi atopabu nungsirba mahana ishogi wain jathang adu mapung phai verse 9 dai madu yathang adu keno mitu lanaganu aduga hura mi hatkanu mi gi mapo huran ganu aramba sakipi ganu kalakanu haibani adupa atopa commandment sing ase leiragadi punna nangna nangi kairo lekai bu nasamba kumna nungshu haiba asida subsalabni haibani aikoina aikoigi kairo lekai bu isamba kumna nungshiba taradi akon bagi yathang taru ase aikoina mapung pharabani aduga aikoina ishobu nungshiba taradi ahan bagi yathang mari aikoina isho nungsi hairdi aikoina lai moti khuramoi magi mingda arembada aikoina phattaba ngangoi aduga aikoina ahingba ishor asi khatang khurangani atopa lai khuramoi aduga ishorgi pothaba numit ase sengna ngakani adu aikoina ishor nungsi haibdu maduneba ten hai love wake no ill to his neighbor therefore love is the fulfilling of the law nungsi ba isina wain yathang bu mapung phale sinapsa wain yathang haibasina aikoida khangalebi wain yathang haibdi nungsi bane haibani aikoina takpani aduna aikoigi punsida thaujana thajabigi mapana thaujana aikoibu kanbikhre aikoi lo darka leitre haibigi athadi aikoi nungsiba ase aikoigi punsida ishobu nungsiba aikoigi karole kaibu nungsiba ase darka leite hairibraba masi punama aranbani sinausa aikoina kairole kai aikoigi leminariba singje nungsigadabni prabhu jesu kristra maksamangna hai maduni Matthew 5:44 da nangi yekna ba phabu nungsiu haibani adoi dari ekhone yengnaba phawun nungshu hariba prabhu jesu krishna ekhone ishogi loje darka leitre habisi masi aramani ishogi lodi ke shunate nungsibane god is love habiga ishogi lodi nungsibani habisi ekhona kawgumsi Luke 1:37 da for with god nothing shall be impossible ekhoi ishona ekhoiga prabhu na ekhoiga loinaradi ekhona ngamdaba karishu leite ekhoina lo ngakpa habisi kaino
प्रभु जीशु ख्रिस्ट मोंदा थाजबगी मपाना अखोइना थौजान हाइदि अखोइदा थौजान हाइबदि अखोइदा पांगल अखोइना ngамदबा अदुदा प्रभु जीशु ख्रिस्ट की दा अखोइना मखा थाजदुना मखा पोंजरगा महाना थौजान पिबिरकपगी मपाना प्रभु जीशु ख्रिस्ट का लोइनाना अखोइना ईश्वर की वाइन जाथंगसिंग असे ngakpa ngamlibani aduga इन अरोइबदा हाइजनिंगबदी नखोइना करिगुंबा अखोइ प्रभु जीशु ख्रिस्ट मोना थाजदुना मागी थौजानदा ngaजरगदि अखोइना लोंगाकपा दरकार लेतरे हाइदि अखोइ पाप तौरसु अखोइ सर्ग चलगनी हाइना नखोइना मसिगी कंक्लूजन जे हेक अखोइना मसिगी कंक्लूजन जे हेक लेप्तुना लैरिङै को इचनाउसा अखोइ अरोइबा मतमदा अखोइ यामना लाइबक थीबा हाइबदो मी ओइगनी जो मैथ्यू 7 की 21 22 दा असुमना हाइबदो अइंगोंदा प्रभु प्रभु कौबा मिपुंग खुदेमना सर्ग लैबाक सकतब नते ईश्वर की अनिंगबा तौबा ईश्वर की अनिंगबा तौबा हाइबदि प्रभु जीशु ख्रिस्ट मोंदा थाजबगी मपाना थौजान अदुगी मतेंगना अखोइना ईश्वर की वाइन जाथंगसिंगा आगा अखोइना ईश्वर नुंसी हाइबसि उटपा अदु खक्तना अखोइना अरांग खुबम फंगदबनी अदुना रोमन 6:14 दा हाइदिबा अखोइजे वाइन जाथंगी मखादा लेते थौजानगी मखादा लै हाइबगी अर्थदि प्रभु जीशु ख्रिस्टना क्रॉस सिबिबा अदुगी मपाना ईश्वरगी वाइन जाथंगना अखोइबु मरान सिदुना लैबा खुदिमा तो मरान सिदरे अदुबु अखोइदि हुजिक लोंगाकपा अखोइना अरांग खुबम हाइबजी प्रभु जीशु ख्रिस्टगी मिनुंगसी माकी थौजान मरांग काइबदो अदुगी मखादा लै हाइबसिनी ताबिरिबु खुदिमक्ता ईश्वरना बोर पिबो असनु मसिगी अफबा असुम वपाव असे नकोइना नकोइगी नचनाउसिंग अखोइगी थाजमिनरिबा इचिनाउ खुदिमक्ता मसिगी असुमबसे नकोइना संदोकपियु इचिनाउसा अदुगा ईश्वरनसु नकोइ की मथक्ता बोर पिबो असनु अदुगा हाइबा टेक्सिंग असे नकोइना फाजना प्रेयर तौरगा नकोइ नैनबियु मिंगोंदा अमदा हंगबगी मतको बाइबल दा हंगलगा प्रभु यीशु ख्रिस्ट मोंदा प्रार्थना तौरगा नकोइना बाइबल जे रोमन्स होल जे गैलेशियंस होल जे नकोइना पुन्ना पाबियु अदु मतमदा ईश्वरना अखोइदा थौजान बोर अदु पिबिरकनी तारिबु खुदिमक्ता ईश्वर की मपान हाइदबा बोर पिबो असनु प्रार्थना तौसी स्वर्गदा लैबा इपा ईश्वर अखोइना हुजिक नैनबदगी बाइबल दगी नाकी अचुंबा अखोइज लोगी मखादा लैतरे हाइबदि लोना अखोइबु अनिसुब सिसुनाइना मरान सिबिबा अदुगी मखादा लैतरे मरमदि प्रभुना अखोइना फंगदबा अखोइगी दंदी खुदिमक्ता प्रभुदा पिबिखरे अदुना अखोइ हुजि अरांग खुबम हाइबसे प्रभु जीशु ख्रिस्टगी थौजान महांगना मौदा थाजतुना अखोइदा पिबिरकपा थौजान अदुगी मखादा अखोइबु कंबिबनी हाइबसे असनि माकी थौजानगी मपाना अखोइना प्रभु जीशु ख्रिस्टगा लोइना अखोइगी लोसु ngakadabni aduna lo ngakpa हाइबसे अखोइना अरांग खुबम फंगनियागी अमता ngairaba उपायनि हाइबसे अखोइना तमजखरे पुनम असिगी अखोइना तमखरबा खंखरबा असुंबा सिगी मतकता नाना बोर पिनबियु तारिबु खुदिमुतसु मपाना हाइदबा बोर पिनबिसनु प्रभु जीशु ख्रिस्टगी मिंगदा खुरमजरी आमेन।